Donald Trump je s priznanjem Jeruzalema in napovedjo selitve ameriškega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem očitno odprl vrata pekla na Bližnjem vzhodu. Zaradi odločitve ameriškega predsednika je v nasilju ugasnilo več življenj. Ker sta obe strani prepričani v svojo zgodovinsko pravico do Jeruzalema, je mirna rešitev spora vse bolj oddaljena. Da je čas, da se Palestinci sprijaznijo s historičnimi dejstvi, je danes v Bruslju razlagal izraelski premier Benjamin Netanjahu. And it's time that the Palestinians recognize the Jewish state and also recognize the fact that it has a capital. It's called Jerusalem. I believe that even though we don't have an agreement yet, this is what will happen in the future. I believe that all or most of the European countries will move their embassies to Jerusalem, recognize Jerusalem as Israel's capital. Da je Jeruzalem prestolnica Izraela, ne bi smelo biti povod za nasilje, prej nasprotno. Jerusalem is Israel's capital. No one can deny it. It doesn't obviate peace. It makes peace possible because recognizing reality is the substance of peace. It's the foundation of peace. A kljub samozavestnemu nastopu izraelskega premijeja, ta med zunanjimi ministri članice Evropske unije ni dobil podpore. Evropska unija trdno zagovarja stališče, da je potrebno vprašanje Jeruzalema reševati z dialogom. Écoutez, la position de la France à l'égard de la décision du président Trump est connue. Nous avons marqué notre désaccord. C'est aussi la position de l'Union européenne. Chacun sait que l'Union européenne souhaite depuis très longtemps que la résolution de la crise du Proche-Orient se fasse dans la négociation pour aboutir à deux États assurant l'un et l'autre leur propre sécurité et avec des frontières reconnues et ayant Jérusalem comme capitale des deux États. Trumpovo trmasto vztrajanje pri tem, da je kljub opozorilom mednarodne skupnosti priznal Jeruzalem za izraelsko prestolnico, je ogrozilo krhek mir na Bližnjem vzhodu. Trump je s svojim nastopom samo vnesel nemir, menijo tudi številni Izraelci. אני חושב, מה שאמר טראמפ, סתם עשה טעות, סתם עשה בלגן. טראמפ עשה בלגן. אנחנו כבר, ישראל יודעים שבירת זה ירושלים. בשביל מה לעשות בלגן? Nezadovoljstvo, ki prerašča obes, je še toliko izrazitejše na palestinski strani. Pozivi k splošnemu oporu so zato vse glasnejši. Maybe we will have now a political intifada to keep and to keep the Palestinian capital as Jerusalem capital of Palestine. That it's political situation now, not. So you were trying to say actually that it might be the third intifada. Yes. Because this is something really over the bottom line. Yes. Jeruzalem, mesto miru, je tako znova središče konflikta, ki mu tudi po 70 letih ni videti konca. Zdi se, da je dokončen mir zaradi Trumpove samovoljne in morda tudi nepremišljene odločitve zdaj še veliko bolj oddaljen.